CampCon 2023 Con-Campus Journalism Conference ang gipahigayon sa Caraga State University sa Butuan City. Gipaambit sa inyong lingkod ang advokasya sa GMA Regional TV nga Local News Matters ug tahas sa mga magsisibya sa komunidad. Human nga dinapit nga bisita ang inyong lingkod. Ani ang report. Gisugdan sa usa ka mapasigarbuhong cultural dance ang pag-abdi sa CampCon 2023 niadtong Sabado nga gipahigayon sa Caraga State University sa Butuan City, Agusan del Norte. Kini ang gibisita sa GMA Regional TV, human ang imbitahan ang inyong lingkod, isip usa sa mga guest speakers sa maong Campus Journalism Conference. Nagtapok dinhi ang sobrang gatusan ka mga campus journalists sa rehiyon. Doon na usay misalmot nga taga Davao City. Ang maong aktibidad gi-organize sa The Gold Panicle sa pagpanguna sa ilahang editor-in-chief nga si Maita Salvan Arenas. It is a powerful tool for expressing our thoughts, ideas, and opinions, and it allows us to bring attention to important issues that affect us all in the university. Through campus journalism, we have the power to inform, to inspire, and to ignite change. Sa maong panagtapok, ako gipaambit ang kamahinungdanon sa local news ug ang gibugaton sa tahas sa usa ka magsisibya sa komunidad. To go further, deeper, and ask more questions, not to get an award or recognition, but to help the community by looking for the truth. Do not just take the first thing that people tell you for truth, because very often the truth is way beyond that. As I always say to myself, do not just be a face on television. Be a bridge to help your community make an impact. Aktibo usab gami partisipar sa diskusyon ang mga estudyante. It's really important po to have this kind of conference for us to remind our role in a university and for us to stand firm in our role as student journalists, where we should tell stories, we should inform. And like what you've said po earlier, be the voice of the voiceless. I want to tell a story, as you said recently, and also it will benefit for us to relay a message to those people. And as you said to your recent talk, we are called to action in every story to tell. Alang sa mga young journalist, hinaot nga inyong ipadayon ang nasugdan, isip tingog sa katawhan ug tigsangyaw sa kasayuran. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.